Осы нұрғын әршуақы наурыз мейрамы құтты болсын. Ал қазір құттықтау сөзі Есентай молдың басқарушы директорге Агнешка Новакқа береді. Ladies and gentlemen, it's a big pleasure to host you here today in Есентай Mall. Thank you very much for coming. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в Есентай Mall. We're very happy that you're spending this wonderful holiday together with us. Нам очень радостно видеть вас. Спасибо, что празднуете этот прекрасный праздник вместе с нами. And we would like to wish you all the best for you, for your families, for the people that you love, for your friends, that you will live very quality and very happy and very healthy lives. Примите наши поздравления. Желаем вам, вашим близким, родным крепкого здоровья, всего самого хорошего, благополучия и процветания. And I see a lot of beautiful little visitors, and I wish you from the bottom of my heart that they will grow healthy and happy, and probably next year we'll have even more of them.